supruge na vize, za mladence, za prijatelje, za komšije, za sve satove. Nemojte plakati, ja ću odmah morat. Sada vidi babu moj, na svog sina ponosan bi bio, nisam bogat. Sada vidi babu moj, na svom sina ponosan bi bio, nisam boga, a čista mi duša, to je ono što je želio, da me sada vidi babu moj, moju kuću, moje sokove, rekao bi hvala sine moj, što si Hule je danas tu na svadbenom veselju ovdje u porodici Kadrić. Hule, kako se osjećaš? Super, jedan veliki pozdrav svima ovdje svatovima, posebno mladencima i ovoj predivnoj porodici koja je ovako lijepo organizovala ovu svadbu. Dobro, evo danas mora se biti sretan, ali kada si pjevao jednu pjesmu Da me vidi babo moj, danas su krenule suze zajedno sa domaćinom, si skoro počeo plakati, ali danas moramo biti sretni kao što rekao. Pa upravo tako, moj je posao takav kakav jest, ja moram pjevat, međutim to je pjesma koja samog mene pogađa, ja se suosjećam s tim tekstom. Jednostavno kad sam vidio da domaćin plače i vjerovatno nekakve su emocije kod njega krenule, ja sam pola pjesme morao prekinuti i meni su suze krenule. Ja kažem mogu biti po tom pitanju glumac kad je u pitanju moj otac kojeg već nema 3 godine, tako nisam mogao izdržati, morao sam prestati. Reci mi koliko si svatova odradio ove godine? Pa ja u principu izbjegavam raditi svadbe, međutim ovo danas ispraćaj mlade, vrlo kratko, večera sam u jednom restoranu u Sarajevu, u Igmanu, više radim ove koncerte, diskoteke i veće koncerte, svadbe samo ovako dobrim domaćinima i dobra preporuka. Super, čestitka tvoja za Adisu i Nijaza. Pa jednostavno da budu sretni u životu, želim im dug i sretan brak, da imaju djece koliko oni budu željeli i htjeli. Eto šta više od mene, volim vas, pa sve najbolje. Ja sam Alija Kadrić, živim i radim u Švicarskoj 33 godine. Imam 4 čerke, ovo mi je najmlađa i želio sam ovo da napravim što sam napravio, da je lijepo ispratim, da joj poželim sreću. Imam
6 unučadi, želim i njima sreću i sa suprugom sam u braku isto Koliko gospođo Ramiza? Pitajte Aliju. A muški to ne pamte. 35. godina braka Ludobrića s Saljom mojim. Kako je prošlo tih 35? U najljepšem veselju i želim mojoj ćerki, ako Bog da bude sretna kao i majka, eto sve joj od srca želim i vama se zahvaljujem i svim gostima na što ste nam uljepšali naše veselje danas. Ovo nam je životna želja bila i evo ostvarili smo je s vama, uz vas. Hvala vam svima. Pozdravljam sve gledaoce ON TV. Svi što gledaju, svima vam hvala. Mojim gostima ovim danas koji su došli, velika hvala i vama također. Hvala i vama puno na gostoprimstvu, nego evo dobili ste nove članove obitelji, nove prijatelje novog Gazeta, jeste zadovoljni s njima? Kakav je prijatelj? Pa zadovoljni smo, svi smo dobri, svi smo. Ćerka je birala i mladožena i prijatelja, a mi smo se samo složili. Znači sve je onako kako treba, sve je super. Ipak je to ćerka birala, izabrala, mi smo se složili sve, to su svi iz Podrinja smo odozdo, svi smo od našeg kraja. I evo, Ramiza je poželjela da je bude ćerki koji njoj, znači da je dobro provela 33 godine sa mnom. 30. Ipet moram ga ispravljati. Već to, ona, znači želi ćerki da bude dobro koji njoj, znači da je bilo dobro, eto. Znači, nemam šta reći, hvala mojoj suprugi Ramizi, što je zadovoljna sa mnom, ja sam sa njom, pa eto, sve, hvala Bogu, prošlo, daj Bože da proživimo i ovo što nam je ostalo života ovako koji dosadi dobro. Evo, danas je sve dobro organizirano, koliko su trajale ove pripreme? Pa trajalo je jedno 7 dana friško uz pomoć naših rođaka, prijatelja koji su stvarno bili uz nas. Hvala im do neba, što se kaže, jer stvarno da nije bilo njih ne bi mogli sami. Pripreme su teške bile. Pripreme su trajale 7-8 mjeseci, već smo tapa Zenicu naručili prije 8 mjeseci. Jedino što smo zadovoljni, sa svima smo zadovoljni, restoran smo isto, hotel Ozgo iz Sarajeva, Kula. I njega smo isto prije 7 mjeseci rezervisali. Jedino OTV Valentino smo uspjeli, njega smo najbrži, njega smo uspjeli za 7 dana. U stvari za 10 dana smo OTV Valentino. Sa njima znači smo najbolje brzo prošli. Evo, ko je birao muziku i Ismet Horo je danas tu malo zabavlja goste. Pa Aljo moj je to izbirao, mi smo prepustili njemu što on želio najviše, mi smo to i ostvarili. Što smo željeli, to smo danas skupili. Znači, željeli smo ovako da bude što jest, to smo evo i doživljali, hvala Bogu. Ismeta Horu sam, volim njegove viceve i ovo. Eto, doveo sam i njeg Huleta, volim da on je pjesme da me vidi babo moj. To je to. A kada je Hule pjevao i vi ste plakali, a on isto, zajedno ste? Plakali smo ja i Hule, evo ja opet, meni kad to nešto spomenem, baš mi je nešto, babu sam volio. A i danas je teško, kćerka se udaje, ali danas ne smijemo plakati, danas moramo biti sretni. Ja se držim koliko mogu, ali stvarno kad čujem pjesmu da me vidi babo moj, nešto mi se... Evo vama hvala što ste vi nas ovdje ugostili. Mi vama želimo kao i vašoj djeci, vašim unučićima sve najbolje u životu i drago mi je da danas možemo sa vama podijeliti ovu vašu radost. Hvala Danica i vama i ON TV Valentinu, hvala vam svima na ovome u veselju što ste nam uljepšali ovo veselje. Pa eto, nastavit ćemo sa veseljem i dokle može. Mi se zahvaljujemo ja Čija, TV Valentinu, Draganu kao direktoru, njegovoj suprugi, vama Danice, vašem kamermanu i svim gledaocima TV Valentina, nek nastave nas gledati svi, najbolji ste evo. Hvala vam. Znači nek nastave samo uz TV Valentino, preko vas smo mi vjerujte tamo najveseliji. Ono bude petkom navečer, izvorna, pa bude nedeljom popodne repriza, znači moramo uvijek biti uz vas. Uvijek se da mi samo snimite sa mnom ovo mi je životna želja moja, ova nošnja, ove cure lijepe ovake, njih 4, one mi daju
danas najbolje raspoloženje ove 4 djevojke, vidite kakve su lijepe. Znači, Kavu, je li tako? molim, služe, ekstra su i puno im se zahvaljujem. Znači, one su mi najdraže. Posle moje ćerke, normalno. Pa nama je drago što možemo da pružimo od kog toliko naše podrške našoj dragoj tetki. Eto, drago nam je što je sretna i ovo je danas stvarno dan koji će dugo zapamtiti. Eto, toliko. Hoćete uputiti svoju čestitku Adisi Nijaz? Naravno da je dragi Bog da sve što poželi i lijep zdrav život u budućnosti. Eto, toliko. Nema.